Lishonile Ngwane netinzabatalo. Nalamuhla ke sikwetfulela tona bukhoma enhloko hhovisi ye SABC eAuckland Park eJozi. Wemukelekile mbukeli. He is complaining to the minister, and his complaint says that there are efforts to undermine investigation related to these cases. Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ucele likhomishana lamadlanga ukuthi liphenye ngekungenelela kwabosopolitiki kulamanye emacala laphenywa bemthetho. The matter is struck from the roll due to lack of urgency and cost will be cost in the course. Sikhishiwe eluhlwini lwemacala enkantolo lephakeme yasePitoli isicelo lesiphutfumako lesifakwe licembu le-MK Party kumisa umsebenzi wekomishana yemadlanga. Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uchubekile nekwetfula bufakazi ngembi kwelikhomishana lamadlanga. Utshelele likhomishana ukuthi ke amange kube neluphenyo ngalamadokhethi lalikhulu nemashumi lamabili nakunye layiswa ePitoli. Lamadokhethi acukethe imininingwane ngeluphenyo lobe lwendiwa licembu leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. Mkhwanazi ngufakazi wekucala kumisa timbi lapho ngembi kwalelikhomishana. Mkhwanazi utshele likhomishana ukuthi amadokhethi lasihlanu kulawa lalikhulu nemashumi lamabili nakunye bekaneminyalo lothi kuboshwe labasolwa kepha kude luwaboshwa. Uthi yena nemcondziso wekushushisa KwaZulu-Natal amange batshele izizathu lesiholele ekuhlakatini kwaleli cembu beliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki. The movement of the docket to Pretoria did not involve me, but through my inquiry from the team, I was informed that they had scanned every single docket before handing it over, so that they keep record of the status of those dockets. General Mkhwanazi uthi liphiko letebulungiswa lahocisa emacala lamanyenti kanzi lamanye amanga ashushiswa. Uthi ngaletinye tikhatsi tizatfu futhi kungashushisi betishiya imibuto. Utshele likhomishana ukuthi ngaletinye tikhatsi bashushisi bebafuna bufakazi lobungacaci noma ngabe amaphoyisa aveta bufakazi lobuphathekako. The first case is Ntuzo Makes 242 of 10/2012. It's a murder case. The NPA guidance to take the case for formal inquest instead of trial, despite strong evidence of premeditated murder. Uphinze watshelela likhomishana ukuthi kufuthi lisite ngekuphenya ngekungenelela kwabosopolitiki bantfu labatimele nemaphoyisa kulamanye amacala laphenya bemthetho. On the 1st of November, Mr. Adams sends an email directly to the Minister of Police, Mr. Senzo Mchunu. So these are the timelines that I'm putting before the Commission. That 29 October, 3 cases in Cape Town. 2 days later, 31st of October, 3 cases, similar complaint in Orlando and Johannesburg, some 1,500 kilometers other part. A day later, a complaint to the minister that the 2 cases or the 2 provinces where he registered cases, there's some efforts to undermine investigations. Kusenjalo umhlatiwe wetepolitiki lukhona Mnguni uthi kwaba liphutha ukuthi Adams athole imininingwane temhloli njoba ngasilo lilunga lelikomiti lelibuka temhloli eParliament. The important part that he makes about Adams is that because he's not a member of the Joint Standing Committee on Intelligence, he ought not to have received classified information to begin with. And once he had the classified information in his possession, he ought to have taken it to the Joint Standing Committee on Intelligence in Parliament. Uyaqhubeka kuhlala kwaleli khomishana. Sikhishiwe eluhlwini lwemacala enkantolo lephakeme yasePitoli isicelo lesiphutfumako lesifakwe licembu le-MKP kumisa umsebenzi wekomishana yemadlanga. Leli cembu belifake lesicelo kuphikisana nekuba semthethweni kwekumiswa kwaleli komishana. Mengameli Cyril Ramaphosa wasukumisa le komishana kulandzela tinsolo letavetwa ngukomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi. Lapho ke athi tikhulu letisetulu emaphoyiseni tingenelela emsebentini waloliphiko kanzi tisebenzisana nemacembu ebugebengu lobuhleliwe. In the first applicant's papers, nothing is said that could conceivably reflect negatively on the suitability of Justice Madlanga or the acting minister Macharia to fulfill their obligations in terms of the President's decisions. We therefore conclude that the matter is not urgent and
we make the following order. The matter is struck from the roll due to lack of urgency and cost will be cost in the course. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ngekubuka ubufakazi bamkhwanazi labethulako ubona bungilophathekako yini kuleti nsolo labekati phakamisile uphendvule ngalendlela. Ngibona eseyibambe ngakho impela umfoka mkhwanazi kuloku ubufakazi osabuthulile ngithi nje haya akaqhubeke nje kanjalo silalele. Ethula ubufakazi uyibona bona ngoba ngeke nje asuke ezidlangalaleni ethuyothula ubufakazi ngento angayazi. As long as kune proof nje ngoba into ebalekile kakhulu ukuthi athi mayithola ubufakazi lapha yana yonke into ibe ne proof kubonakala ukuthi ukususela lapha akakushoyo yilokho nje kubalekile. Lona ngumbono wembukeli iSABC ede Facebook ukuthi phendvulela ngawo. Kudutshulwe kwabulawa sihlalo wenhlangano yematekisi emgwaqweni longithela wayeka eSoweto lamuhla. Labatibonele ngemehlo bathi ke labasolwa bebahamba ngetekisi elihlobo lweToyota kanye neToyota Yaris ngalesikhathi bavulela inhlavu babulala lesisulu. Emaphoyisa aqinisekise ukuthi ke lithimba lelikhethekile lemaphoyisa lelibukene neludlame lwematekisi litakwenda luphenyo lekuthi ngabe lesehlakalo asiyamani yini nalolifutfuva loliqhubekako ematekisini. Imbangela yalokubulala isengakatiwa. The victim, who was driving a Toyota Hilux grey in color, who's the chairman of a local taxi association, was driving in this road coming from Soweto towards town when he was intercepted by the suspects who are driving in two vehicles. We understand that the suspects were driving a Toyota minibus taxi as well as a grey Toyota Yaris. So they stopped the victim and they fired several shots at him, and he was then certified here at the scene. For now, we cannot confirm the motive behind this shooting or killing, but we suspect that it is related to the ongoing taxi violence. Hulumende KwaZulu-Natal usungule luhlelo loluhlose kulwisana neludlame kuhlukunyedwa ngekwelicansi nalobunye ebugebengu etikolweni. Lolu hlelo lutawubuka kabanti tikolwa lethamba embili ngebugebengu kanzi emaphoyisa kulolu hlelo atawusebenzisana netakhamuti kulwisana nalobugebengu kuletikolwa. Zingaphezulu kuka-2,300 izigameko zodlame ezibandakanya nezidakamiso nokuhlukunyezwa ngokocansi ezibekwe ezikoleni zesifundazwe kusukela ngoJanuwari unyaka odlule. Cishe emasontweni amabili edlule kwazwe abafundi abahlanu esikoleni esiseThekwini nokuyisigameko ekusolakala ukuthi sebenenhlese yokucwasa ngokwebala. Kumiswe abafundi abane kulesi gameko. Umnyango wezokuphepha esifundazweni uthi lezi gameko zenza kube nzima kakhulu ukuthi kube nozinzo esikoleni. Kubekwe imali engango 1 million ukufaka amakhamera esikoleni esihlonzwe njengezinobungozi. We'll do that by recruiting and capacitating student ambassadors to champion safety, dignity and accountability in every school. Kubulawe othisha abane ezigamekweni ezihlukene esifundazweni ngonyaka odlule. We are managing to go to school and conduct school search because looking at the number of kids in one school, it's a lot from us coming with 1 or 2 members. Kusenjalo undunankulu wesifundazwe uthi usacabanga kabanzi ngesinyathelo azokusithatha mayelana nezinsolo zokungenzi kahle ezibhekiswe kowengamele ezemfundo esifundazweni umnomzana uSipho Hlomuka. uHlomuka uthole ukugxekwa kakhulu ngemuva kokuthi inkampani yelungu lomndeni wakhe ihlonzwe njengezingathola ke ithenda lomsebenzi eminyangweni wezemfundo. NguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Kuletinye uma sibuya eTitolo. Tingetulu kwemakhulu lamane timbepha tebuniyo betindlu letiniketwe labahlomulile emzinoni eBethal eMpumalanga.
Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili etindzabeni. Uma ucedza kungena ukhethe kahle sekhona hlala nathi. Imvelaphi nemagugu kuyinsika ekwakheni sive nelive. Lokhu kufaka ekhansi tinhlangothi letahlukene njengelulwimi, emasiko nemihambo kubala kulokunye. Njengoba sibungata inyanga yemagugu, lomuhla sikhulumisana na Thobejane Magagula, longumcondzisi weBabukisi Foundation. Lekuyinhlangano ke legcile kakhulu ekutfutfukiseni kulondva nekugcinwa kwamasiko yesiSwati. Lapho ke sibuka khona imvunulo yesiSwati. Asikubingelele sikwamukele Magagula itindzabeni teswati la ku SABC. Tathewethu kubonywa ndlovu. Ngisala wena ngama. Magagula akasicale ke ngekubuka kwehlukana kwemvunulo kusuka envombataneni lencane kuyawufika kumake welikhaya losathethwe. Nemambala ngiyabonga kakhulu lethuba tathewethu lengithola ukuthi kambe bese ngatheka indzaba lemnanzi lekhuluma ngemvunulo yethu singemaswati. Uma nje mhlambe ngakayiteki leyo ndzaba lo ngibukta yona angisho ukuthi imvunulo idlala indima lenkulu yithi singemaswati. Mhlambe nakulenye TV ekhona lapha eAfrika ngoba na imvunulo iqhaza thina ebuvo ukuthi sibobaba. Futhi imvunulo ingakhomba bona wesifazane bona wesilisa. Ingakhomba nanebudzala besigaba sakhe sokukhula ukuthi lona sokulapha ngokukhulu. Futhi ingasitshela imvunulo nangesigaba sakho sekuqala. Ngiyabonga ukuthi uyabuta lapha ngendzaba umntwana loyintombatana. Kumbe tathewethu ngakayisho nje ngqo ukuthi nayi le mvunulo kokuqala kufuna sicondzisise kahle ukuthi ela imvunulo iyashintsha ngetikhathi. Endlela kwakuvunulwa ngayo kadzena isafana. Empeleni leligama lelithi imvunulo uma ngento levunulo elikhalo ngoba nawuhlukanisa lemvunulo ngakunye uma ngalokho selukhalo. Lokusho ukuthi nje nangivunule emajobo ngavunula selukhalo. Kodwa umhelwane senguhizi. Angicale ke sizothi ngichazele kabanti ke ngenza bayemvunulo. Oqala imvombatana uma iseyincane kumbe seluswanisa talo baye bayigabisela iqotho abantu abadala kumbe la etandleni nalaphana emacaleni ayisakhula balujubalo loqotho bayigabisela lolunye nasiyiteteza nje siyahamba ngaphandle bayilungela ke luvadla intombatana siyakhona ukugijima idlale ngaphandle lapha nemidlalo yaseshashalazini emake impompi iyakhule kuwe intombatana ibalutshitshi. Kulesikhathi salamhla ke imvunulo ihamba yashintsha sathewethu. Sesaba nemayadi siwabita ngathi idwashi nemihelwane. Sho silitshitshi intombi leseyincane ivunula sidwashi lapha elukhalo. Ngalesikithi ke emantombatana lelifindvo labo lesidwashi lelilalukhalo likhunga la ngesinxele. Bese lo mhelwane uyawuhiza ke la ngetuthu. Sidwashi uyasivunula elukhalo bese ke umhelwane uyawuhiza la ngetulu. Nawo futhi ukhunga lifimvo lakhona lesidwashi siba sinye lokuthi sibe sinye kukhomba ukuthi kuseselijiji empeleni ngeSiswati nawentele lokuvula sidwashi sinye noyintombatana kuthiwa ligama laso umshiyangqo. Bukubamba nje kancane emlonyeni Magagula ake sibuka ke nayi yesigaba sebumake ukuthi sewutekiwe wena sewungumake nyalo ngabe bona bomake ngeSiswati bagcoka kanjani bavunula kanjani? Imvunulo yeSiswati iyakhuluma tathewethu. Yonke into levunuliwe ichaza lokuthi amaswati kamanje avunule. Make welikhaya lovunile kwanza uvunile uphelele usenqonono dinzathu into letimenda abonakala singumake welikhaya. Oqala kuba sicholo lesila inhloko. Sicholo ke siyakhehlwa tathewethu. Lesicholo lesila inhloko siba netindophu letimbili letimhlophe. Letindophu letimbili letimhlophe etimele etibonga takhe letimbili. Wena nje nakuthiwa mhlambe ungumkami mina ngwakamagagula. Wena ungumkami ekambiwa kamaseko. Letindophu letimbili yinye seyimele ukuthi sibongo sakho sakamaseko. Lenye indophu imele ukuthi wena sowungumfatwa kaMagagula. Bese kwesibili lokukhomba maka ukuthi ngumake walikhaya wenzile uphelele nqonono sidziya esakhuwa ngesikhumba sembuti. Leso sidziya sifana nendandatho lekhomba ukuthi hey yebe kunene mina ngateka kuleli khaya leli kwafana nembuti naye nje banibona. Wesithathu lokwenta make walikhaya bonakala singumake uphelele usenqonono bukhakha. Magagula sesivala nje asibuke ke bobabe kubona ukuthi ngabe bavunula kanjani. Wabona bavunule emajobo lalukhalo baqala ngedwashi babe losakhulula sangibabe welikhaya idwashi takhe icala kuletimbili kuyetu. Idwashi kuthiwa libhele kuthiwa uqobe libhele. Ungathi photha idwashi takho tibetimbili tibetinsafu tibeti lo myamfaka na 12 uyangaka ukuthi wona kanjani ngoba kuleli bhele
kube ngemajobo bese ke sowuhiza umhelwane sowegaba ke simohlwane ensanyeni nangabe ulijale labuthele that's a word. Asibonga kakhulu Magagula sikhathi sakho. Siyabonga kakhulu nibusiseke. Ngutobejane Magagula lobuya kubabukisi Foundation kanzi bekade ke sibuka imvunulo yeSiswati. Kuthubekela imbili ngetindzaba mbukeli. Kwetfulwe timpepha tebanikati betindlu letingetulu kwemakhulu lamane kutakhamuti letifanele emzinoni yeBethal leMpumalanga. Litiko ke letekuhlaliswa kwebantfu velonke lithi ke letimpepha tibita ngetulu kwa 120 wetigidzi temarandi. Lelitiko lithi lokwetfulwa kwaletimpepha kuveta kuti bophelela kwalo ngekucedza nya ngekusalela emuva kwaletimpepha. Lo yodva kutakhamuti tasemzinoni njengobe setize tatfola timpepha tetindlu tato. Kulabanye babo bese kuphele iminyaka lengama-20 solo bete timpepha letisho ukuthi babanikati baletindlu labahlala kuto. Kanti ke labanye labahlomlile bendlulise kubonga. Ngize ngibe ngaka nginenye injabulo ebengingacabanganga ukuthi kumbe ngingafika kuyo. Bangijabule kakhulu. Litiko letekuhlaliswa kwebantfu lithi kusalela emuva kwetfulwa kwetimpepha tebanikati betindlu kungetulu kwa 100,000 kanti ke lithi tisetinyenti tindlu lekufute takhelwe bantfu labafanele. Letha ama title deeds lang 408 kubantu labadzala labakhubazekile nabantwana abashonelwe bazali ikakhulukhulu ukuthi singuhulumeni sigcizelele njengoba sibekile kwi-MTDP ukuthi kule minyaka emihlanu sifuna kuba reach abantu labalingana 80,000. Sitabantu bakithi sizeza kini sinama-title deed amaningi esisenawo siappointa ama-conveyancers ukuthi basendele ama-title deed. Leli tiko lithi letama kunciphisa lokusalela emuva kwetfulwa kwetimpepha tebanikati betindlu kulelive. Likomidi letenqubo mgomo yetetimali linqume ukuthi limenza wonke linani lemali mboleko nelinani lekuthenga kabusha lelime ku 7.0% kanti ke lo wengamele libhange ngodla lesejahanyaho ubalule simo semnotfo sanyalo nekwehla kwemandla yemali njengalokholele kulesimo lasimemedele lamuhla. Singakahambi kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone Mlingani siyabusela kumbukelo kuzoba Swati ekhaya kwe-SABC 1 nathi ke lesiphethe njengoba ke cishe ke onke ke emehlo asenjo kumsakado we-SABC ku channel 404 lapho sithathola khona ke bukhoma inkulumo yamengameli welive umnumzana Cyril Ramaphosa na uhlelo leliphuma embiteni sithothakele yonkulumo bukhoma ngetulu kwaloko sobe seke siphethe kubaka bani ilanga lesibili lelikomishana lamadlanga njengoba uSolomon liqhubeke njalo kwena komsebenzi walo njengoba ke jenene enhlanhla mkhwanazi baSolomon akaqhubeke njalo nekufuna ubufakazi kunali likomishana siboleke bemlaleli ngesimbi yesithupha simathe bensimbi yesikhombisa kumsakado likwala FM akwanze Thimba eGoli Nzamba Malehle mbukele ekhaya. Sibonga kakhulu kusibusiso Mahlalela phansi embombela kuligwalagwala FM kanti ke mbukeli tingako lebe sikuphathele tona letilama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa kanti tikhona tesindebele umagabanca insimbi yesihlanu kusasa kuyo lenkundla ungaphuthelwa simo selitulo nanto zakhe mathebula kanti ke mbukeli inyalo naqwaba insimbi yesithupha umhleli wetindzaba tepolitiki Mzwandile Mbeje utabeke axoxisana nemengameli wakuleli Cyril Ramaphosa enkundleni yetindzaba te-SABC channel 404 usuku akube ngilobuhle ngwane.
Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selituru kusihlwa namuhla ngolalo muhle kanti ke masibuka sithombe sethu likhombisa ke kubalili kakhulu kade mabuka ke eNtshonalanga Kapa ngolalo muhle kepha ke akhona ke lawo mafula akhombisa ke kuvala kuleto ndzalo leto njengoba khona lawo mathuba emvula lalapha kuye ke la 30% mabuka ingcenye ke la yesifundza iKwaZulu Natal ngolalo muhle kanti ke la selanga lakusasa asese khona lawo mathuba emvula kakhulu kade mabuka ingcenye ke la yesifundza ke la iNorth West kanjalo ke la nengcenye yesifundza ke la iKwaZulu Natal njengoba lapha kuye ke la 60% ikhona ke nalemvula lematima lebonakala ke ichubeka kuba lapha ke esifundzeni iKwaZulu Natal ngolalo muhle kanti ke ngahle ke kucubuke ikakhulu kade nemlilo mabuke engcenyeni ke la yesifundza ke la iNorthern Cape ngolalo muhle masicubeka sibula ke la mazinga ekushisa ukuthi ngabe emenjani ikakhulu kade isifundza eGauteng mabuka ndzalo lefana nabo Pretoria lifuthumele eJohannesburg nga28 nangale kubo Carletonville kanti ke 29 eFerhanageni ngolalo muhle sifundza iLimpopo mabuka ndzalo lefana nabo Musina shisa likhipha umkhovetsheni boliphalale nangale ke la eThabazimbe ngayeke la 33 mabuka eBekasfort likhombisa ke kufuthumala 30 mabuka ndzalo lefana ke la nabo Parabula kanti ke sifundza iMpumalanga the Praise of the Rising Sun ndzalo lefana nabo Skukuza likhombisa ke la kushisa ngayeke la 30 mabuka ke la kumbombela lifuthumele ngayi27 emalahleni sekunda yophuma ke ngale kubostana njengoba ke obekubanza ke ekseni kanti ke KwaZulu Natal ndzalo lefana nabo Vryheid likhombisa ke kuphola mabuka endzalo lefana nabo Mnambithe eKokstad ngayi17 ePort Shepstone lapha ku20 njengoba lesifundza nasi sikhombisa kuba nayo ke la imvula kanti ke Eastern Cape ngolalo muhle ndzalo lefana nabo Grafi mabuka ke ndzalo lefana nabo Nxuba lapha ku3 obekubanza ke ekseni kwanoJoli lifuthumele nobe ke likhombisa ke kuphola mabuka ke boGcebhe emakhanda lapha kuye ke la 21 kanti ke Western Cape Ntshonalanga Kapa ndzalo lefana nabo Vredendal likhombisa ke kushisa ngayeke la 30 kuleto ndzalo leto ngolalo muhle kanti ke Cape Town lapha kuye ke la 23 mabuka bo Moselbek bo George likhombisa kuba lapha 26 mabuka ndzalo lefana nabo Beaufort West Northern Cape ngolalo muhle kuyabe kubanza ke eSutherland ngayike la -1 kepha ke likhombisa ke kuphola ngesikhathi ke Ntsambama eCalvin lapha ku28 35 Uppington kuyashisa muGurumani mabuka nabo Carnarvon njengoba lapha kuye ke la 32 29 eDiang ngolalo muhle kanti ke iFree State tinzawo letfana ke la nabo Bothaville lapha kuye ke la 33 lishisa likhipha umkhovetsheni nabo Sasolburg ngaye ke la 30 kaphe kubanza ke Frostmead ngaye ke la mina nobe ke 0 ke ekseni kepha ke 29 mabuka ke la tinzawo letfana ke nabo Bloemfontein kepha ke kubanza ke Fixburg ngaye ke la -1 eBethlehem ngolalo muhle likhombisa ke la kufuthumala ngaye 25 kanti ke iNorth West ngolalo muhle mabuka ke la tinzawo kakhulu kade letfana nabo ke la boTosca lapha ku35 kuyashisa kuleto tinzawo leto ke wehlele bo Vryburg ngaye ke la 32 ikakhulu kade nabo Taung ngoba bo Bloemhof lapha kuye ke la 34 ngolalo muhle kungakho bengikuphathele kona busuku abube lobuhle